Fáilte rash go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Le bhéal A1 topic 30 Rannóg Séamus as baile ag díriú ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 13 section 6 Séamus out of town focusing on listening. Le múna Orduithe generalta a thuairt agus orda a thuairt sa teach, giving general orders and giving orders in the house. Beg an bhilioog Séamus as baile uat an chníomhaíoch seo. You will need the handout Séamus as baile for this activity. There's a link in the description box below for all the handouts and notes. Séamus as baile. Tá Séamus ag dul as baile ar feadh cúpla lá. Séamus is going out of town for a couple of days. Tá a chara Terry con ara a thuairt don wadra dó. His friend Terry is going to take care of his dog for him. Tá Séamus a chur glí ar Terry chun tróiricha a thuairt dó. Níl Terry istíl agus fágan Séamus na tróiricha ar an léas freagracha. So Séamus is going to call Terry to give him the directions and instructions, but Terry's not home and Séamus leaves a message on the answering machine. Éist le Séamus agus cuir iver leis na Orduithe de réir mar a chloiseann tú iad. Listen to Séamus and put a number on the orders as you hear them. Chloisigh tú an bhír a há uair. You'll hear the sound clip twice. Séamus as baile. Hi Terry, Séamus an seo. Tá mé dul ar leitheanta saoire in nocht mar is Orduithe. Seo na tróiricha chun ara a thuairt go Rannóg an madra. Féineochar ó Joe in ifir sé. Téchuig mathach. Oscail doras atí agus múchan talarm. Éisteacht sa chiistin. Cuir an solas ar siúl. Oscail a cófra in aice leis a gcuisneoir. Fáil canna as a gófra. Ní bála an wadra. Fá go leor bí sa bála do lá bháin. Fág an solas ar siúl sa chiistin. Dún an doras a dhé. Túr an neochar ar ais de Joe. Gur Míle magat. Séamus as baile. Hi Terry, Séamus an seo. Tá mé dul ar leitheanta saoire in nocht mar is Orduithe. Seo na tróiricha chun ara a thuairt go Rannóg an madra. Féineochar ó Joe in ifir sé. Téchuig mathach. Oscail doras atí agus múchan talarm. Éisteacht sa chiistin. Cuir an solas ar siúl. Oscail a cófra in aice leis a gcuisneoir. Fáil canna as a gófra. Ní bála an wadra. Fá go leor bí sa bála do lá bháin. Fág an solas ar siúl sa chiistin. Dún an doras a dhé. Túr an neochar ar ais de Joe. Gur Míle magat. Agus an ish rachami tríd an script, and now we'll go through the script. Hi Terry, Séamus an seo. Hi Terry, James here. Tá mé ag dul ar leitheanta saoire a nacht mar is Orduithe. I'm going on holiday tonight, as you know. Seo na tróiricha chun ara a thuairt do Rannóg an madra. Here are the instructions for taking care of Rannóg the dog. Fáil an ochar ó Joe in ifir sé. Get the key from Joe in number 6. Té chuig muiach. Go to my house. Oscail an doras an tí agus múch an talarm. Open the house door and turn off the alarm. Té isteach sa chiistin. Go into the kitchen. Cuir an solas ar siúl. Turn on the light. Oscail an cófra in aice leis an gcuisneoir.
Open the cupboard next to the fridge. Fai canna os an gofra. Get a can from the cupboard. Ní bála an wadra. Wash the dog bowl. Fá galore bia sawala the law a one. Leave enough food in the bowl for one day. Fág an solas siúil sa histan. Leave the light on in the kitchen. Dún an doras I the dhia. Close the door behind you. Túr an ochar arash the Joe. Give the key back to Joe. Gurliv Míle mahagat. Thank you very much. Agus anish na fagri. Ordu agus iver. Ní bála an wadra iver a hocht. Fai an ochar o Joe in iver a sé, iver a hain. Fai canna as an gofra, iver a seacht. Cuir an solas siúil, iver a cuig. Té chuig macheach, iver a dó. Té Éisteacht sa histan, iver a cethair. Fá galore bia sa bála do lá a bháin, iver a ní. Fág an solas siúil sa histan, iver a de. Oscail doras an tí agus múch an talarm, iver a trí. Oscail an cófra in aice leis an ghisnóir, iver a sé. Túr an ochar arash the Joe, iver a dóiag. Dún an doras the dhia, iver a haindeag. Gurliv Míle mahagat iver a trídeag. And eish the rish leis an script. And now listen again with the script. Séamus as baile. Hi Terry, Séamus an seo. Tá mé dul leitheanta saoire in nocht mar is Orduithe. Siúna tróircha chun aire a thuairt go nug an madra. Fáinneochar ó Joe in iver a sé. Té chuig matheach. Oscail doras sa tí agus múch an talarm. Té Éisteacht sa histan. Cuir an solas siúil. Oscail a cófra in aice leis a ghisneoir. Fai canna as a gofra. Ní bála an wadra. Fá go leor bia sa bála do lá bháin. Fág an solas siúil sa histan. Dún an doras I dhia. Túr an ochar arash the Joe. Gur Míle mahagat. Lay an shlocht amach os ord. Read the passage out loud. An bhfuil madra agat, do you have a dog? Is pata anchatianta in éireann an madra, cosúla tíre ella. The dog is a very common pet in Ireland, just like other countries. An cuivan leat na madri a bhí ag Fionn McCool. Do you remember the dogs that Fionn McCool had? Cad iad na hanamnacha a bhí orthu. What were their names? Féach topic sé on sail le húl. So look back on topic 6 to find the answers. You see Bran agus Sceolan na madri a bhí ag Fionn McCool. So Bran and Sceolan were the dogs of Fionn McCool,
and this is a bronze statue of them at Kildare Village. Beag an bhuileog Séamus as baile cén tordú uait den gníomhaíocht seo. You'll need the handout cén tordú for this activity. Cén tordú, which order? Scríomh an tordú ceart le gach pictiúr. Write the correct order for each picture. Má cheapan tú go mbeidh níos mó ná ordú amháin iarúnach, díomhá, scríomh síos an tordú is iarúnaí. So if you think more than one order might be appropriate for an image, write down the best or the most appropriate order. Agus inis na freagraí. A cheann dún an doras le do hol. Ní baile an wadra. Cuir an solas siúl. Fáil an ochar ó Joe in Iver sé. Fáil canna as an gofra. Múch an talarn. When úsáid as gach ordú chun chórá difriúil a chorthú. So use each order to compose or write a different conversation. Mar hampla, for example. A cheann, dún an doras le do hol. Ach a mhaire, cén fá, níl sé fuair. But Mary, why? It's not cold. Tá mé fuair agus tá sláideán orm. I'm cold and I have a cold. Ceart go leor mo stór. Okay, darling. Gur maith agat. Fáilte rót. Má tá study buddy nó partner agat, den pleachta an chórá samplach a leo amach le chéile. If you have a partner or a study buddy, practice reading the sample conversation out loud. An sin tuairg duine é an chéad ordú agus tuairg duine B an dara ordú, agus a raig mar sin go dtí go mbeidh chórá déanta acu ar do gach pictiúr. So person A will give the first order, person B the second, and so on until you have created a conversation with each picture. When leas as folklór éagsúil a clúdaíoch in éinead eile, cosúil leis an chórá samplach. So use different vocabulary that we've covered in other units, just like the sample conversation. Agus sin deire le Rannóg Séamus as baile, Orduithe ginearálta a thabhairt agus Orduithe a thabhairt sa teach. And that's the end of section 6, Séamus out of town, giving orders and giving orders in the house. Tá na nótaí agus buíochas oibre le fáil in éisteacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.